Praise the Lord. Hallelujah. Ia le tua. Glory, hallelujah. Ia vi ele tu le nei tu la le afiafi utato mo fo ile to yaso le masino aperila. Ia vi ele tu a tato tu matato no fo matato tu le mata ile fa maoni o le tu. Ia ma e hula. Le utato ia i o fa ma e ina le masina lo na fa o le tau sanga lua felu sumo le ono. Tato te le tu e maua lava ia aperila o le lua fe lua supa le ono a fai foi tato te whaatalitali i wana apelila i le lua fe lua supa le fitu whaftai le tua o ni mea uma o lo whapenana ngā lue mai i le tua le ngata o lana leo leonga o lana puipuinga o lona alofa o lona whaamaoni o lo whapenana tuli loa ia te tato mena fe mai tala whasa i le salamo mai His goodness and mercy follow us. E kaumuli lona alofa ma lona whaamaoni ia te tatou. Amen. Vi ia le tu o tatou nei tu la ua whaamaeina ni so ngā luenga. Sa whapenana na whatauli maina i la tau e whea ngai ma ngā luenga. Ia tatou foi i nei Samoa i o tu ua o ngā lei whanau. Whai asina vevela le tauli nei vai tau tatou te whaitete ai foi. Ono nisi e whaingofio na a fie i tatou ni whaamai ono le tau. Ia tātou mātāla fo ima ia whai malipoto me uma. Ia whaatalo whātu ia te lātou whengai ma ngā ruenga. Te tono nisi o whaamai eina lātou ngā ruenga. O i lātou fo i olo whapena ana whaawawina. Ia vi ia le tua mā loso i fua mā lole langi e mama. Whaatalo whātu le taitai po o le sunga whaatonu o le Global Kingdom. Le sunga Mike Beretta. Ia vi ia le tua mā loso i fua mā lole langi e mama. Mā lo fo i le whai o ngā ruenga le tua. Ia male whaafoi ina o pokalame o wale. I tala ina male whaalau te reino na malo le atua le larolangi. Whatalo fo ina i o masi o mātou tamā whaale nganga si o mātou tamā ia pasta fi walesi ma si o mātou tina ia hana se via walesi. Ia tai tonu lo whapena na mafuta mai fo i po stemi fo i mafuta mai. Ia a o lo ia i o whalo whatu nei rama i le olo i siona ia ma nofo a ia tamā ma le tina ia ma le ainga po le nofo i alo i le olo i siona. Patalo te fo i le taitai a wao le kalesia le lofa tu noa Pentekoso i Samoa ma le laulangi atoa. Ia whaatalo whatu whaamaloso i fua tamā Bishop Elia Tawai vi ia le tu whaftai mō te talo whaftai fo i mō tatalonga ia a o mātou iai i polo nei po o Samoa nei tai tonu lava. O lo whapenana e manatua i mātou i le teima le teimi via le tua whaftai mō me uma le ngāta fo i lea i alofangia e le tua soifua whaaloa soifua whaateleina na me alofa le ngāta i lea ia iai le tu mau pea le whaunga ma whaateleina pea le oa le tamau ainga whaaleanganga ina ia mawhai ina ona whaatumutumu ia mātou uto i mātou e whaalongolongo ia mātou mama whao ngā ia le masaa mai o a whio ngā le tua le whao ngā ina o la o auna ia i lato umolo whapena na a vere nei ala rata po le nei ala nei penga ta whailange e matato te mawhutafuta ai ia o te leilo ina oe ia a lo silfia ina oe le atua tala tispa ia le aise me leilo i sila whanga arta atua pe whololo moenga se uri po whea pe whaifo i ma apa awo te lele tu inga la lang ya hai me o nga me umara ya ora ya ile tu amen so se me ai ke alu ya o lo on ya ile tu e ke le mafaina e sola i lumo le tu ono le tu e mala malama on fo fonga pe ke ngofo se me pung sai le mafai ona e lo inga lo lima ai manino mala malama o fonga le tu e fa talo fatu ia le tai tonu fo ia ele se taimi alu vale lo taimi fa alu mo le tu tal tu spa ia ele se me fa le ngalo tau ki ngai le li nei tu la po kalame nei ole Yesu o fa malolonga mo le atu mo o ile tu la ono ile tu la fitu ia o se tonu o le tu la le ia lo fa penanta tu fa so ai ni so fionga pa ia le tua ia vi ia le tu ali ama tina tatou pokalame ia o te ina tatou se talo
hanga pa ia o mātou sosoan sili mātou te whawhitai tele a ona o lo wha maoni maru le lei maru wha ataunu ina o le tele o mea mātou te lei loa o e fwoi te wha mauna mai no mātou vai vai a wā o e tupo le poto ia mātou te wala awa i le anganga le poto man mamalama ia se i wha mamalama se i wha ai loa ia te mātou inga o fionga pa ia anga le fo i se tase o lo wha pena ana wha alongolongo mai pa ia tu oia nganga pa ia Iana ia mawhapena ona ngā lue atu le mana lilo o loa nganga i o lātou loto. La fo i se mana o ngā tali oelo mātou atua. Mātou te le mawhaia se mea. Ai o oe le atua mātou te mawhaia ai. I lo fe soa soa mai. Whamanuia mai oe ta ma. Vi ia o Yesu. Amene ma amene. Ia tue whaatalo whātu, toi o folo whātu. Na o ona nei tata mai awa. Ia po o mai awa ta fo. Ia moli mo oe ia fiong pa ia le tu le tatu po kalame po le whaawa wino le tatu po kalame o Yesu le wha malolonga. Amen. Ia o tatu ia ile tusia lukon ta upo iwa a o ananafi sa tatu tala noa ile fasuma le iwa ile lima se furu po le vahenga o le whapena ona ana nafi a o nei o la tatou matamatai ile luka o mta upo iwa o le a o lona fai upo lima suma tasi mai lima suma lono le fa awa wa tatou po kalame o lo tatou fa solo pele tusia luka amen ine e fai ngofie ma tatou fa sosoani fo ia te tatou i ana fiong pa ia amen ine fai un tatou malama mai pe mai fo ise malama anga ia te tātou, a o tātou whaaso solo ai le chapter a koa lea o le tusia luka, amen, ia vi ia lea tua. Ona nafi le tātou whaaso ai le mta upu, whai upu e lima se furu. Le whaase furu ma le lima se furu, o le ona ole manatu o Ioani. O la iei ka ngaka la ile vauia, o le vauia o le afu. O le ngaluenga la e whai eris tangata, e tangata lawa na tau mai e au so le la li poki me Ioani. Amen. Le la li poki me Ioani. E ka ngaka la e kurike mongi o le suafo Yesu. Le la whai mai. E a ka haufi, ngo mako ka haufi e mesu, o ka haufi mai a fai ele o a kensa aspe ele o a fai ele o mai awa a wow awa o le au ese ya titato e au fa atasi le mai tato awa o le au ese not against us o le au ese ya titato e au ia mai tato o le ala kau fai io le tau fa mamala mai na Yesu o le kau fai la wali e limit pe kau fai wala vala ko ono la tu pe wa tu mai foi se me ta o le loto wale anga le loto fo ngale ele mana o manatu fa apito se loto manatu fa apito ifo ono o la tole kau onga o fa amali swa fo Yesu ono le lalo le o onga Yesu po le tau muli i le ngaluenga whaata la i Yesu Kristo ale whaalonga aku ua work mai le ngaluenga lai whai ale tangata lea e le o se so opo se tangata o le tau muli amen o le na whaalongo o epo o le tangata ua whaalongo matalia ua ngoto le upo le tua ua ia whapenana i ele whaatua tuanga po ua ia whaatua tua ia Yesu Kristo le la walu ai failenga luenga le ale vai ui o laenga work le kulinga por cast out demons e kangata le ai man kuala wali ia pe tata no na mana tuala wali ia au so ia le nga ali poki mai ko inga yona le atali fa mengo o aver o kali ila wali inga yo so ngo ave yo so ai le ima fai ona la to fa maloloina le la o sa wa e memoria ko ki o le o sa va ko ki o se e ka mo fai singa luenga langa o le ma fai ele o ma ele ima fai o so ona fa maloloina pe
pe e hio le mai le o le atali o le tamalo. Amen. Le nga le nga ko ka mai e suma kau ma fa pe ati ona so. Le fa tua. I tiki lo ko fa ko ku. Nga le nga le mfai ona malo lo le atali o ko inga. Amen. Ai fa aleo mai. Fa alongo o lai fai le fa malo longa po lai fai le kuringa ke mongi alistangata. E fa ngai le sua fo Yesu Kristo. Amen. O le mea afe mai Yesu, awongi e vau ia, awole vau ia. Ai se alanga o ngaluenga le mana o Yesu, e faa au le ngaluenga, o le ngaluenga talai. E ngaluenga e le o mo tangata uma, i ei lau pā te play. So o sesi o le ala ngaluenga i tutonu le kalesia, o le ale me o tu ina tu ia te o ngalue ai, po le ao po le faife au, po le ki a kongo, po le au talavou, whatever, in the church, o lau lea pā te play mai ai. Awara ka fia ona o ka ko e ile me fa ngale le anga lo to pe manga e va ai ku ro a ma le lei ma ngata ka ma fa lo le omi la lo pe se va ai ku a se va ai ya ni ke ona fa ile o tala ale lo o ka ko kele o lo le fa nga ina le tua po le loto fo ni ngata ile tua o tele o ngata I ngata na ile tua e ia ile na ona whamanuia mai le atua. Ai me fwere le ngos koso ume a kako. Ona o le le ngau o tatou loto. E leo ise ngau o tatou to pe kako pe hanga. Pe ise me vangale o kako via ingu. Pe first, pe ise me vangale a via ingu. Me le whamai tala salamu mai whapio le nau le aila le vaitafe. E whape nau o lo nganga ia te oi kalata avita. Kangakala ia o le manao. Le vave ke ai ako le vave ia ona lea o le nau o le loto o le sa ili o le loto o makua I kuuinga aku ako amen le la si sila mai le tua e va ai mai le ku le ko ngaka ona kango le fa nga ka koula langa ka ko ke judgmento ka ko ke judging ngaka e yaile ona tu langa malanga va amanianga va po le whae ina fo I ati tātou, e mawhai e onga kako kango ai charge ka ngaka lea. E wha masino le tangata lea, I se ona tū langa I le wa ainga wha tangata. Physical appearance, I me wanga ke wa aia kuai lai tū la I me tangata lea, amen. Ai kako ele e le o aki le kako wa ai, I tutono loto a ole akua, e sila fie e ia le loto per kala tuspa ia tala ale tua ia sa melu whai mai, o tangata va ai tino o te sila le loto amen o le akua sila le ko melanga va ai atu o le fa ku la I fu tangata lea ono le sila fia le atu o tangata lea malona loto ia te ia a ka ko va ai le lafua ka ko ke va ai folinga va ai fafo ai le o iloa ke kongu malanga lua tangata lea malanga wa I le loto tangata le atu amen melanga le fa me Yesu me o va ia au alwa vau ia. O le sifo inga me e tātou mātua. E poloka ili tama whai a tātou whāna. Ko ke vai a kuroa ua ngā wa e tātou whāna uleli. Amen. O ngā kako mōhani. Ia, ka ngofo whāle le whai mea le ai. O la inga a kako vai loa o ngā wa e tātou whāna uleli. A wangi I poloka inga. Paule me tātou, o tātou ta talo maturi vai e le atua, matu e le atua, le wha maa oni o le ngau o le atali ipo le afine, amen. O ngalo vai kaunga I wa tele me wha fia. O aso lasa ka uoi ki whanga ma, e whaingo fia o nga iloa le me alu I eili ka mediti. Alo keme ngei, lau ma whaianga last lo wakali I ko kongo lo ainga, amen. E ke rua ngofa akasi ma lo wakali I ma lo wafingi, ai ke lelo inga lai last lo wakali e ke lo mama lama I ai le me lai kala ngo ai ke le fongi amen lai ke ba ai ko es e lai ke ba ai ko ke le fongi even no lai ke lo ngo fakasi ai ke lo mama lama I le me tu langa lai ai lo watali malo wa fafine ese a me lai maka ese me lai maka lai alu ele loto mal mafau le ke nga wa ya o e moleli e ave moleli I pe ngau isa ili le ola falanga ai ese fo ia le ka fa ta au le lango le fana amen so la last tai ko kongo te lo tatou fana la last tai ko kongo ko ainga ole technology o mea yo telefoni ma
me yo fa nga le vai te mine amen le la a fa ile nga wa e tatou fa na awar e ka ku ka fio finga amen tatou tatalo ma si itia tatou fa na o tatalo fo ile no ia ka ko si itia tatou fa na ia tatou tu o tatou fa na lu mo le tu ai le yo ese me mal fa le tatou tatalo mo le fa na a o fo ile fa na ia awan i ngalo lau tatalo ma si itia ma tu o lau fa na ile tatalo ile atua ia ao le atua a o nga ia tu fa fora ta fa na a fai fo ia ko fo mai awan i ngalo ona fa fetaia le atua e me ka ko fa masangi ai o le mana ia o fa masani me ia ona tato o pio se me vongale pise o masangi ai le ko ka vale o mai o a ile valia o lo ia fa fita uli o lo ia fa fika uli o lo ka oko ko ngole valia e ono lape ai pe a fia ia tato fa na o le fai ko ai makala po se vai kikia o le fai ona sui o se upenga so se upenga e se pu ai no se pu o se upenga e whakamala loa le tautai iska mai pūlea o le pū ale e koe o mai whafoia. Po le ala ke le lo awi e mwhai o ngala ko kawa inga le upenga. A le ka mai pū alea e o umma e whafo e whapena umma e awa noa noa singa mei titi e kawa ia tātou whana. O i ngā e mawhai ngā lasta i kako le ki le koe maua i tātou whana. O ngā alo ngā lue mai le ti Apollo ma to i lalo ia tātou whanau. So almana o ngā, i ni tale kawa o tātou whanau. Ia i loa le leo lai mao popole upenga. Ia i loa le lei lai ato atoa o na kawa i le toto Yesu Kiriso. I le ai ai se mea mawhai o na o Sofia pe mawhai o na ia le peti. Amen. Ono lo ia i lungo leo nga man puinga le atua me ave metavita o le leo Israelu e le tuli moe ia e le moe lava le anga ka koma tu e ken ka ke vai ka ko moe ai e foi ke mi e ke fia moe ai amen a o lo atu ai a e ku ia i lo fa na tu ia i lo ainga e le ai se ava no e mafai ai ki a polo ngaluenga le lo le anga ona ia le peti pe faleanga amen o ka fala ke lenga ngata to bisika kom ka upona nafi amen ina wo la ku yo nga fa mai lenga mako maua o mako ka ngo va ore ka kala ma ki o mai o lai kan kurite moni lo swafa na mai Yesu le ai a wo va mai o le au mai o le au ya e au o ia mai tato amen ia longo winga o ngaluenga le tu e mo mio na tatou ngalu e fatas o le ala vaenga o le ale pater kangaka ye play molevi inga o le tu ma tono o ngaluenga le tu fai ni e vi ia le tu ai awangi i fai e vi ia el tengata o fu i mangaku ifo i se mea lofo wa ku e le tu ia te oi ia onga e mi mika i lea la fo isi fa manianga wa ku e le ko ia ke oi fai na e vi ia i le tua amen la ilo Ioane o la koule kongu o le seko le o so o Yesu le nga le o ngai ka o fi sia o le ka pe ai folo na loto o le ke o le pule amen a o le pule o Yesu ke mai le pule le da farati le mai awa le bawia e le o au ese tangata la o le au fa kasi mai kako ye vi ele tu ka ko fa so le fa fini o lo mo mai le luka o mata o pe lima sfuma tasio o lima suma le ono amen le wa focus le va aya Yesu nga Jerusalem o le ala o alu nga Yesu nga o lo na soifua pe la alu fa tau nu le pokalame le atua o le fa sawaina ma ave lumo o faipule pe ave lumo li sili ma tupu ma fa masinoina ma maliu ma fa sa tauro ma toitu amen le la wa maka nga focus Yesu le vaenga le a le vaenga le e tupu i o Jerusalem
le anga le tu le mata e Yesu kuli makai le anga i Yerusalema ma le fata no wina le pokalame le tua po le plans le ko lu soifua ai le la faita wina amen no ke longa ngai le isa tu spa ia nei tu la ale la faita wina tu fai po lima suma tasi se yo o le lima suma le ono wo atu yo na po e siti ai o ia ona matua fa sanga atu le o ia amali watu Yerusalema wa wina tu e ia nisi e au e mo atu ile fa au wala to atu mafe ile tasi ayo Samaria e sauni ai mo ia a ua le tale ina o ia e ila to awa ua faasanga atu lana malanga Yerusalema ua iloa e ona soo o Yakopo ma Ioane ona lafa i mai lea leli e pe ete fina ngalo ma te fai atu ia alu ifo le afi mai le langa ia fano ai ila to e pe ona fai e Elia a ua fa liu o ia ma o ai ia te ila ua o fa pe atu e leiloa e o lua le wingo o lua loto a wai le isaule atali o te ngata e fa umatia le ola o te ngata a ia fa aolaina ona latou atu lea i le tasi ai amen fa mai le fai upo i lima sumal a wā e le isaule atali o te ngata e fa umatia le ola o te ngata a ia fa aolaina amen ole mea le ole whawhita uli po ole problem le kuputono i po le issue le tukutono na vahenga lea. Ole te ena e Samaria ole a ngai ato Yesu mo na so. Ole ale mea le ole ale mafuanga as e kuli se ka ko fesili pe tuli lo mafau pe tuli lo mafau. Ole ale mafuanga walai ona te ena e Samaria le a ngai ato Yesu mo na so. Amen. Ole mele tupu po le whawhita uli le tupu. Ai le whai upu e lima sumana tasi, e whai upu nta tō whaita wina wha mai. Wo o atu yo na po e siti ai o ia. O na matua whaasanga atu lea o ia, amali watu Yerusalema. Amen. Ole mele, ole whawhika uli lea, le tupu. Ole mele na lai ona te ena e Samaria, Yesu mo na so. Ona ole ili fai upo lima sumartasi fai mai le tala tu spa ia fai mai o matua fa asanga o maka i focus a Yesu Yerusalema o le mana o Yesu e le o Samaria alai focus i Yerusalema amen ai mana tua o to o Samaria ma yuta ia o tangata Israel o fa na wa Yakopo amen ai ua va ono o talito nunga malato tapo inga. O tangata Samaria, o nisi tangata Samaria, o mele le inga fe ai ngai. Le si le fafi kaule ele ona fe toso ai pe fulitu ai yu taya ma Samaria. Ono tangata choose. O tangata ina no fotono Samaria. O tangata choose. E walato fe no fo ai ma tangata ese. Pekin, kangaka ese, nu ese. Ona o mai lola ia, wala tono nofo, i to tono sama, lea lai na nofo i to tono Samaria. So o te tonunga la po tapua inga faa Samaria, ile maunga o Keresema. Amen. E iai ma tapua inga faa pau. Amen. A o ie e karikong, o te tonunga o tangata Samaria, o ile ka oko a ile center o le worship, kapua inga i le atua. Amen. Ai va ai ngai le Yosua. I le tusinga le tutono me lua sumartas. Lua sumarleiva. Ngai fe kala ele aku ako wo mai ako ko ngule nuu. Ako ko ngule nuu ke ava ku ngai oko. Amen. Ona utu ina leo le manuia ile mongo Keresema. O le maunga Keresema, o le i Samaria, o i la le manato tangata Samaria.
o ile ia ile center tapo inga le nga feka la ia ile ku ako ke mo lia o ko ato wo ole nu o ke avaku ia o ko o nga ko wo le no to wo la ia na ile te no me suma tasi fa pe lu suma le iba o ke fa manguia ile manga o ke resema ai o te fa ma la ile manga o tu val amen o le ala ia ile te tonunga o le manga lea i la tau lea te tonunga a Samaria o i le iai le te tonunga po o le ato toanga o tapo inga ai va ai ngene yone il fa i po lu skulu lu suma ta se ko pe kunga o le tan noanga Yesu mal fina Samaria le fa pe ele fina Samaria o mako mai o ko kapua i Jerusalem a o mako kapua i le maunga le la amen Fal was furu was matasi. O matu tama sa tapua i le na maunga, le nei maunga. A ua o tau fai mai o Jerusalema le me tusa ona tapua iai. O feta le atu Yesu ia te efu nai, e taritonu mai ia te au. Taritonu mai ia te au. A o mai o na aso tau te tapua. E o mai o na aso tau te tapua iai le tama, e le ngata i le nei maunga. Po o Jerusalema. Amen. Ole pavikauri kelele le tupu. Ona ele ole tatonunga tangata Samaria. Ele o Jerusalema e sentai. Le tapoinga. O i le maunga e ka ua le maunga o Keresema. Le nga wha akongo wa ele tua mose aka uo o iai. O i ngā e whai ele kua ele au whai taulanga. Ma ila kou mal ato la au. Ma fa amanguia ai ngai ta oto fo le Joshua lo mta upue Joshua e valu ngai fo ita oto ye le maunga le na fa pele ngai ko quote mai ye te nome suma tasi me ako wo le maunga nga fa sa nga ile maunga nga o le maunga nga fa amanguia ye fa amanguia ke se me te fa amanguia o te tuina le manuia i le maunga o Keresema. A o le maunga lea o lo i to tonu o Samaria. Lea laia la inga class le tangata Samaria ma tangata Iutaia. O tangata Iutaia po pure tourist e makua ili kaka tangata Samaria ona o le mixed marriage lea po le po whainga ainga ese lea. O le tangata Iutaia ma tangata nu ese. E au mai le tangata nu ese atua whapau. Ma whai e o le maunga la lea. Le whai wa iai wa whai e tapua inga. A wa whai e ma whatinonga o tū maanga whapau. Bacons. Amen. Bacon cards. Walako a mai a kua whapau. Kapua i whakasi e pe mix whakasi. Mele toto nunga i le atua melanga. E alai ona a kensa ia le tangata Iutaia. I le tangata Samaria. Ai mantua oto o Jerusalema le nga wha atua e tāvita le atola aua le atua o i ngāfoi le whai mai tāvita o fia lava ina o lātou whai mai mātou te o i le whale o le ali i le ka le kongu iai tangata Iutaia po tangata o i le ka oko iai wha amanianga le atua i le whale le nga whai e tāvita e whai e Solomona. Amen. Le te fa tapua e o i tangata tapua i tangata Iutaia e tapua ai o ila le ale mera le kupu o te ena i tangata Samaria o nga o le Yesu o le iloa tangata Samaria o le fa asanga o lato iloa o Yesu Keriso o le lato tetonunga o Yesu Keriso o le tourist teacher o le whaia onga i tangata Iutaia o se whaia onga mai te tonunga Iutaia. Lea e aku i kongo Samaria, ai te eina i tangata Samaria, ai o longa o lai focus le va ai Yesu, o lei lofo i tangata Samaria, o lei focus i Yesu is Jerusalema. Amen. Lea lai ke enga i lo tangata Samaria, ai feo soi mai a Ioane. Amen. Ai feo soi mai Ioane ma Jakopu. Fa mai, Master. Mako ke wo fei kai la wali
o fe kai le aku ala ke e mai te ena la tu tala inga e Samaria ai ona o Yesu ke wiso e le o Samaria le anga ai o lai focus langa ba ai il fata no ino le plans le aku lo no soifua amen ai filosofi mele wali ile yo angi ma Yakub foi mai Yesu ea makevala au ile makevala au e pa mai le afim fa makia ai Samaria amen e foi mai kala Yesu mai awa ke mai awa ele isaula tali o te ngata e fa umatia le ola o te ngata a ia fa olaina amen e aku kanga ko su Yesu mana so o ate e na samal e te punga mai la wali ia fe mai le la kal ma ea la ma ke vala au e ma ke mai ea ke fina ngalo la ma fa ya ko e pa mai se te fina ngalo ma ke e pa ma se afin fa ma ki e samal ma ko la wali ia o Ioane ma Yakopo o le fa na o se petaio amen o se petaio bo se pedis o le winga ole upu pole o le winga ole upu se petaio fanda faititili o le mere kupu o le akale ka maia o le vave ment o le vave ia o naita le fa o le ngolo winga ngale ngole o le fa na wa se petaio po le fa na wa le faititili e fa matala mai ile ngoa le la utama character la wali ia e vave fei kaipe vave manga o tau yaku pe al pa fe ki pe nga vangale la ki fe mali aku a ki fa long put pe le pa fa ki le o ke nyanga o e me o so me o ko nga kan vangale pe ko fa le kongu ma fa pe so pa fo le fa pa la fo le ka lo fa le lo ma jo pa le fa lo ma ko e kai fa pe nga le me le la wali ia le ngole le wali o se petaio o le fa ki o la ke fa ya ku ngo ve o ai o so mai e fa la fa wa ku lo wali ia va ia e ke enga mai a wa va ver ka fa ipunga mai e ke manga ore e fa pa me la fa ma ki e la wali ia o la le mele ma fu me le loto le fa mangalo amen e ma fu me le loto ua fie ka masui amen o le mele o le unforgiveness o le afon o le loto fa mangalo e ke manga o e fa e kawi masu e kawi aku le e kawi aku amen kuse a ele fa mangalo se kama pe unforgiveness pe ke lo le lo fa mangalo e o le mere la also if me yaki o lo manga o ko payback o la me fa me tanga tala ya o e ke manga o e ko fa ia la tala no medicula fongo me ile tala tu la fongo nga ile no o sa fa mai a po mai ku ile si ala fa amen o le kalanga yes o le kula fongo ile tu la fono e tawle nifo a fasi o pe pa ulo ngifo fasi ya kakale e pa ulo ngifo a ivi le maka mai tawili mata le mata a fa peo wa la veo wa ivi lo maka o le me fa iska ngaka fa ivi le maka tawi masui aka ngal kula fongo le fo yo mai la wali ia e ako ke e nga fa mai e fa pa uma le fa umakia ma fo mai loto le fa mangalo unforgiveness amen ole ke manga oi e kawi ako ile leanga amen ai sa Yesu fa mai meia a fa mai lo of a ve malo le so of a po mai so ala fa ku u ele so ala fa o la le manga o Yesu ia ke o me ka o le loko fa mangalo amen a ke longo foi o me ta o loto le fa mangalo por afu forgiveness e ma fu o me ka o le bitterness o lo le loto fa mangalo e kupu o me ka o le loto tinga o lo loto tinga por le bitterness e ile a onga le pulei le ola por le suicide amen o lo le fa mangalo inga kangaka o lo le fa mangalo fa ta inga o fa ngau a ile me alenga kupu fa fitau le fa nau o ngole loto tinga o la ko le fa mangalo inga o la ko ma ko pe ngi me ma ko fa ie o la tupu le loto tinga
wala mafai o ngala ko le fa mangaloinga po le va le si uso il ko i fa na pa pa si fa na chine o le si kengi le si kengi a fai o le ase me wo fai le si kengi e kinga ya le loko le si kama ka so se kai mi ala e fai ko le si e ke fe ai nga ya pe misa ono le ma fu mai ono le pitanes le ko ngolo loko ka ka le ono o le mafai ono ye fa mangaloinga se mea na tupu a o la hiki po o lai fo i kai mi o la o matutua o wale mafai ya ona vese o le pitanes langa e kupu mai tono le loto le le me tara just pa ya mai awa fo ina i faia se me ina ia ia se ava no vonga le e no fo i satan amen awa na i ia se ava no e go fo sa o le pitanes nga e ongo e avea ma awala e sao mai i satan sao le satan i ngofo ko kongo i so en ifo le kali ipo la fine por tangata le unforgiveness lo ye le bitterness u ile meka o le suicide ale u le suicide u le meka o le killing fasio tangaka ale alu o ye pule longa ola o le metupu o le alu ko fasioki ia pe fasioki tangata le ki nga ia luna loto ona o le mfai ona ye fa manga luina amen ole serious nga ole meleka ole unforgiveness po le fa amloto fa amangalo ale mau me ko ngola wali ia ole wako ke enga ole mafai ngala ko fa amangalo inga ai manga o e kawi amen olo le ko fa amangalo ke manga o ye kawi le leanga i le leanga amen ala wali ia ole ka muli Yesu ole wali ia ko po mayani amen o le whaanga o se petaio lo winga o le ingo upu se petaio o le whaititili o winga o le whaititili o koi ngā winga ia le mawail awali ia o le kamawale e vave ia o ngaika ia whaikeke fo i kako amen whaikeke fo i tātou o e tā lai le fina ngalo o le atua be kako ke whaasoa i lunga lopo le atua pe ka ua le ata lii ma la fine o le atua whaikeke fo i le tātou kama whai e kaui masui la se me wo fai nanga le ko mai o la wali ia o so o Yesu ke viso ai va ai le mawhai o na fa mangaloina le mawhai o na fa mangaloina o le te ena o le anga i atu o Yesu ma Yesu amen ai fa mai Yesu o ke le isau e fa o matia tangata a ia fa aolaina tangata o le misiona Yesu ke viso fa mai Yesu na o sau ina ia o tō maua le ola ma maua atili ai lava o le ale winga o le tala Yesu ke viso o le me e ole o ko isi nga kako keola le kako keola le keola ale ano le me ale kalango ia Yesu fa mai Yesu ua o sau ne o tō ne io ua o sau ina ia o tō maua le ola ma ia maua a tili ai lava o le atali o tenga ina ua last le tangata ina ua nga sala a kama eba o nga last le kangaka o nga last le kangaka e monia la le ola ala ua oti fa le anganga ele o yaise me ka o le ola fa le anganga na le ola fa le tino le ka ke maangava o le ola fa le tino na physical a le ola fa le anganga le mele nga yai a kama eva ai le ia sala a kama eva nga fio mai le akua fa mai nga o mai tala noa ma mafuta ma atamu ma eva il fato anga ai ina uanga sala ona ave eseina le makulu eseina ma il fato anga i e tena po le palkeso o inga lola nga last time wale ai lole meka o le ola fa le anganga amen le ala u aranga ko wola aka ko wola la ai afai e te oti ai kele kali inga Yesu e ve mali ma fa ola e kasi ala lo woki ala nga amen e ke ogre nga kai ke okirtino ai oti fo ilo wanganga amen ai afai e ke oki ai wo e talia ina Yesu e ave mali ma fa ola
as your personal savior. Fa mai o le mutu e tau tino ai, o le loto e tau tino ai o mai le ola. So you are confessing. Ua e tau tino o Yesu ke viso, o i o le lii ma le whaaola. O le mela le maua, ia ke oe, o le keimini ngā, e koe maua e oe le mawhitanga vāwala lata, o le tangata ma le atua, I whale a nganga la lea, ia in spirit. A whaila a e o ti whale tino, e kangu lau kingo, ai ola lo nganga. Amen. Ai va ai e kala leng whaka o ko Yesu ile mau oa malasalo. Fa mai ua oti fo ile mau oa. Fa mai wa whaasa ua inga pa ua e ngata ua oti le tino. Alu waku fo I koe oki whalea nganga. Fa mai ua makuai, fa mai ua koe va ai a o lai ki e mai la salo le whaka mai. La salo. Mai e apela amo, mwhaianga kuli mai ala salo ma singa matau, mai ngale fasu sua lo na lima, tumtumu kama lima ili puvai, ma mai kwa yo fia ingua, ma kwa yo ngalala. Ai fai mai, sorry o va ika, o le oti whale a nganga la nga. O ngale ka oko ai le oki whale a nganga. A le ola whale a nganga. E kasi le oki, nga le oti whare tino aveloa o e kangul pala. A e luaku loi lunga, ngofo loi le fatafata o aper amo, pei o na whaia e le tangata leo la salo. Amen. E le koe oki le anganga. O le anganga o le mau oa, lawa faa makua yoi mai makua mu mai le afi. Ala e a foi. E makua enjoy ya la salo ile manuia o ile manuia o le atua. Amen. O le mea la ngā lea ke kawhai tare no atuai. Ile mea lea ta o le oti whale tino. Ma le oti whale anganga. Nefa mai o le misiona ngā Yesu. Fa mai no o sau ina ia o tō maua le ola. Ma ia maua atili ai lava. Le ngako le manguia e taimini nei. A ole ola e whawawau, e whaauau. Amen. A ole misio ngā Satan, ngā ngā sauea, steal, kill, and destroy. Sa we fasioti, whaumatia, mangao ia. Ole misio ngā Satani, lero o ngā lue le vai kemingi, sa we ngao ia lo no fuanga i le langi. Sa we whaaleanga o kako ngo fuanga i le langi. Sa we ka lepelo ka kungu fuanga i le langi. O le mea ngā le manga o ki a Apollo, sa we fasioti tātou, pe whaaleanga i kako, pe ngā o ia i tātou, awangi o kako maua le langi ma le ola e whapawau, le wha ma Yesu, ina ia o tō maua le ola, ma ia maua a tili ai lava. Amen, vi ia le tua. O le mea ngā le mana o a Yesu. Amen. Le ala wa ngā ia ku Yesu, wha ma Yesu, le wo a o mana ongo Yesu e focus Jerusalem o ingale ka oko ai langa misionga o ingale a nga ai langa o ile nga sent mai Yesu ki biso e le tua Yesu e fa pena ona fa tau nu ai le plan le tua ina ia fa ola ina tanga tau. Amen. O inga Jerusalem le wa nga ia Yesu e fa sa waina e fa masino ina e fa sa taruina e tanu mia e koe ku ma koe a fiere lang e fa tau nu uai langa misionga le sa fai mai e le I awina mai le atali o te ngata e fa umatia o kiri sauina ia fa umatia tangata a ia fa olaina tangata. Amen. O ngale focus ele va ai Yesu ne nga ale ka ngu Jerusalem ele fa tanu ina le plan le tua e fa olaina tangata. Amen. Vi ele tua ni fiaf. Amen. O mai o e la o mai o. O mai o e nei tula. Amen. O ia ki o me ka o mga o tau sui. Tau I masui. Ia ki o se me ta o le loto fa manga. Le loto talatu ia te o
le afianga patu nga o le mea ta o le loto le whaamangalo. O le loto le whaamangalo e manga omi e o ai o le mea ta o le fia kau i masui po le tau i masui. O le loto le whaamangalo e o ai o le mea ta o le loto ti ngā. Bitterness. A o mea ia e iu i le mea ka o le whasu tangata ma le pule le ola. Ia ma le male pe lepe e fo i o ainga. Amen. Ono le mele ta o le loto whaamanga. Amen. Ma Yesu ngō sau ngai kiri isau ni ia wha umatia tangata. O le misionga nā e lo tātou atua. Misionga nā le tātou li wha aola o Yesu Kiriso nā fio mai ai le lana. Sau e wha aola o e wha aola. Ana le wha nu uina Yerusalem. Ka ko kele ai manuri ni vaitai. Tātou te lei loa le meta o le wha o le tanga. Le ukako usapi ai. A ukako wola lai le o langa nei. Ai ai le kaini. Kako ke nofo tupu ai. E ai le kaini. Kako ke nofo ai. Whai ai le tua. Mamala malama. Amen. Wa whamarita la tu sipa ia tu se whaalinga. Whamai le ai se mala malama i ko kongon melea. A ona fo fonga fo. E mala malama ai le langi. E le ise la, e le ise masinga le langi. Ai whai meo fo fonga o le tua. E mala malama ai. E le fo ise meka o le shadow. Amen. O le langi e le ise meka o le Paulo. Paulo po le shadow. A sa uma malama ko kule ke vai ko pa whamai o le langi e ke le va ai e ise me whapea. A wa o na fo fonga. E wha mala malama ai le nofo, le anofo. Amen. Ia vi ele tua o le asa ka penanga o la fo iso. Sa uta penanga o ye nei vaita. O e ta pena e a mole langi ma le fa. A le misionga le ku nga le insa. A Yesu nga mai e le tu. Fa aola o fa aola. O le ngota to pokala. O Yesu o fa malolo. O le ase o le ale lo loto le sala. O le ale mea ngai ke mai ai. O le mai fo le sala. Amen. A o le sala le mfai yo nga yo o le langi ma le fa mavau. Langa o le mea ino sia ngai lumo le tua o le mea ka o le sala. E ino sia e le tua tanga sala. Pa mai le sawa tu foi se me se ila po se pona tati sing. E le mawhai ona sao i lumo le tua. Au te tau i atu oe. Na le tasi ale ingoa, tasi tangata. E mawhai ona tātou sao ai le lang. Na o Yesu Kiriso. O mai Yesu Kiriso au neo le ala upumoni ma le ola. E le sawa tu lava se tasi tama. Pe ale ui mai e tea. Yesu Kiriso le. Na o Yesua o le wha malo o longa o loa nganga. Le ale lo loto, le atu ngā, le ale tele o angsala. O lo wha pe nana tau mi ai oi. Mala au ya Yesu. Wha tua ya Yesu Kiriso. Tani tonu ya Yesu Kiriso. Ta utino lo ngutu, tani tonu lo loto. Wha mai o na o mai leo leo. Wha mai Yesu ana o sao. Ina ia maua leo na tau. Wha na mo ori ne fia. Tai tonu ye pa ia tu le nganga le tu fa mara matu fa ai loa winga wana fiong pa ia ma ia tu mo pe ia te ia non lava vi fa va la fa tai ta ma mo la upu ne fia fi matu fa soi ia vi ia lava oilo matu tu awai moni ai le lava oi fa va lo fa le lo matu tu na e o mai Yesu e maliu fa lava au ni matu mo le ola pe la volona lana fetalinga ele isau e fa umatia tangata aina ia sau ni ia mau e tangata umare tau tino ia matou ngutu le tua i matou lava tangata ngasa fai oi mali i ma faolo ia matou tangata pafta Yesu mala faolo ta pafta yang pa ia e loa o mai ia vi ia o tama ora suafo Yesu amen amen ave se durang pati lo tua ni fiafi Yo le fa tatu pokalame na o le Yesu le fa malolonga le nea fiafi alo fatu o falo fatu fa manuia tele atu ma ia iai manuia o le atua le nea fiafi ia le suafo Yesu amen to God be the glory forever and ever amen